Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Rugyantan nga ibasa ada ti pakastritaan ni Joan. Sagudayan nga rod dati surat ni Joan nga napoluan ni Joan. Dear Manong Nemi, napakan ko ken nakadigos itayen ni Nanang Manong Nemi. Nagdigos ak madtayen kalpasan nga namigatak sa nagrubwat Manong Nemi tapno inakon ag-report ag-apply iti trabaho. Ada nang i-recommendar kanya kiti may sa kumpanya Manong Nemi ngagkasapulan da kano iti janitress. Kaladraduar ko Manong Nemi ti high school may sakon nga balisitang no balasang. Ititawan ko nga running to 17 Manong Nemi para kanya kitnan anaya kon nga balasang. Iso na laeng tamay saak nga negra. Sigun kininanang Manong Nemi, iso na idi kat nagpaaya kas GRO. Kat napututan iso na ti may nga negro nga Amerikano. Iso nga idi na impas nga inak, no lapsak ti agsao Manong Nemi, ti laeng bukil ti puraw paset ti puraw, ti laeng puraw nga paset ti matak ti puraw, ken tingipen ko. Sumelang tingisit ko Manong. Napintas ti pamagik, napintas ti pakabuklak, Manong, iso na laeng ta, negraak. Ado hindi Manong Nemi ti manguyaw, iti ubingak, dagiti kaskulak ti elementarya, iti kaskulak iti high school. Nilaeng lito Manong Nemi nga kinaraduarak ti high school, iti saan nga manguyaw, no digit mangisaksakit kanya. Ninanang Manong Nemi, na italit ti sakit. Pay-hospital ko kuma Manong Nemi ng awambat ti kwartak. Yung karigatak lang ti naggraduar ti high school. So nga ita, utang Manong Nemi dagiti gadgatang ko iti kanin mi, ken siya mi kininanang. Utang ti gadgatang ko ti agas na Manong Nemi. Iso nga masapol ngagtrabaho ak, tapno da pagbiag mi kininanang, ada may gatang ti agas, ken kang runan ti amin. Kahit kung tumitlang ti mangituloy ti panagbasa kiti kolehyo. Inagpagkada akon kininanang, nang, mabati kayo Kit no sa akto lagawid ang numalem, adamat natangin na po'y, ken si daen, ikarigatan yun tulatan ti mangan. Ha? Nang? Anak, agan anos ka. Dispensarem la kuman kan, nga siyak nginam, ta siyak kumati. Mangpadakkel ken ka, mangigastos ti panagbasa, mangimkastoy ba't damat sakit ko. Sanak man nga makapagtrabaho. Ure kumalaing met umawat ti labaan, napialaing nga damat pakakita ti kwarta. Yung nakapsutak man anak. No lapsak tagsaw, no dinaktulunganan nga bumangon kat saan na ka makabangon kan makatakder. Awan ti pagdanagan nyo nanang.
Saan kay nga baybayan? Ikarik kada kayo dayta. Saan kay ito nga panawan? Mga sinapo Diyos, kumpet tayo lataking kuha na. Alagan anos ka anak ko. Sige na ko nang. Kananad ka anak. Wenang, arabi nagtami ng panagan anak. Kinagsing-singpit ka. Laglagi ba yung dikit kang kanayon ko pamagbagakin ka. Tricycle manong nemi tinasadak nga nagluganan. Kalpasan na naintulod na kiti maysa nga ayan di kiti tarakal nga building manong. Nagdesagak nagpleteak. Ket sinapol ko manong nemi ti address ganayted kanya. May isang security guard manong nemi tinanginukat ti Ridaw nga Sarming. Yes ma'am. Sapsapulig na ito yung opisina, impakita. Sadya man da, ma'am. Bali may 1, 2, 3, may kapat. Ngari daw. So, marikan tulat sa sadya, makita ang tulatan na gitay ko. Na dumadumang labisang na pang-opisinaan. Thank you, sir. Mabit man lain. Putot na ka tinegro. Alangan na nga putot na saan nga negro. Kad negraak. Kaya napintas ka, miss. Joan tinagan ko. Siyak ba't ni Nick? Security guard dito. Sige, sir Nick. Thank you. Ingat, Joan. Tiloko. Kursunada na siguro tinegra. Iso na kasi di pa nang matmat na kanyak. Teko nakarodan. Napintasak ba't nga negra? Tasamat nga ano to ko nadan. Hamad nga na terusanger, kutis ko. No di ka sumulselang. Nang runa no, glusyo na. Agandap nga nangisit. Ganoon rin nangisit tilangak manong nemi panagkunak kat saan nga nangisit ti puso. Ta numan pa kasjay, tinagkabalinan ni nanang ko, may isang GRO, aglaklako iti pangsadaling ligaya. Ngayon, respetare kisona. Iba't patig kisona. Kaya nagyaman na, taimpas ngayon na, nga saan na ka pinaragrig ini. Another CQ manong nemi tinagsaludsud. Yes, ma'am? Ni Mr. Brian Hernandez? Ay, ni boss. Apa ka di? Sobrang kumang utility? Abag katawa ka, sir. Itamang pa nga kayat ni Busti ag trabaho ng empleyado rito nga may nga negra. Negra. Ngam saan nga negra ti puso. Ala, sa bagay. Sumrat ka. Ito na dyan nga Ridaw. Mabari mo doorbell. Sige. Siyak tinakaiturungan manong nemi di kitinadanon ko nga empleyado, empleyada, tinadumado mga labisaan, itinalawa manong nemi space. Irinto, tadamat manong nemi nakita nga dua nga medyo bumakatan kung lumakay nga da iti suling nga nakaigamit ti walis. Iso da siguro di kita kadua kang utility nga talus. Nagdurbelak manong nemi kat kabayin simrekak. Medyo nakigtut tila kay manong. Panglakayan. Good morning, sir. Sika ka din ni Joan, General Commander at kumpadre. Uwan, sir. Kabayin, nagtugo ka. Inyawat ko keng kuha na manong nemi ti application letter ko, ti resume, apagamawan laeng nga pinadalanan na. First graduate in high school. You're 16 years old, running to 17, sir. At then, experience mo, may pangapti pa nagdalos. Unay-unay, sir. Gabata, narawa makitirikat. Underage ka paglaeng, hanggang kumamabaling alaen. Nga, pagpakasyak ka na kayo, sir. Sa bagay na tulangam kat saan nga makita nga underage ka, o no minor ka. Nananay ka ng balasang. Na isang sangay ng balasang, kamuta negra. Well, kamuta si ka, tinrekomender di kumpadre. Kahit sa anak mit siguro pabainan. Kayat ko ti nadalos
ti trabaho na, kayat ko ti napasnek, ti trabaho na, nga dinakit-kitan data oras nga aglabas, no diket, dadya kit-kitaan na, dadya pa nakalpas, ken pa nakapapintas ti trabaho na. Anyway, saan ka may isa? Adadwa ka duam, nga nabayagan nga utility dito. Gamot na recommender na ka ti kumpadrek, diya kumakayatan ti mga ala, gamot umunahin di gididwa. Igam kayat ka katulungan. Agyamanag, sir. Agyamanag. Namnamahin nyo, sir. Nagbalin na ka na siya at trabaho. Ikarik ka na kayo. Aging gaman ng name nga iniangat ni Sir Brian ti telepono. Ibaon mo man dito da dagitiduwa nga utility. Iba mo dito da opisina. Sige, Ryan. Madamdama pa yung manong name simbrek dati nakita nga bakit medyo lakay nga nakagamit tayo di saplit. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sumit lang simngip-ngit. Ti ayam mong opisya na, sir. Kapot adalang isid dito ni Joan. Kabarbaro nga kadwayo kas utility. Ay, apay nangalakay pa lang sa bali, sir. Kahit kayang-kaya mo kiniduming. Gusto kang peso, sir. Abay ko mga question na randak nung nangalak kadwayo. Siguro, ada pagkurkurangan nyo. Iso nga kastoy. Ni? Hanggang mo kurkurang, sir. Sige, dyan kayo nagreklamo. Di yung kadikayat, nga katulungan nyo, tapno alisto nga malpas ti trabaho yun. Kaslay ta. Awanin ti trabaho yun, tanalpasan ti panagdalos yun. Di agis tambay ka lang sa diyait, kita nyo, no, kasano ti sitwasyon, ornos, kandalos, nang naruna ka rin si Ara, datoon ito importante. Sir, takam tulat nga ro din ti makaamo, nga mangimbaga kay ni Joan no anya taramidan na. Okay. Nusot ko na yun. Di nakito na mangisuro kay kuwana. Joan, doon yaman ti ibilin da duming kinisinta tung balam. On, sir. Daling ka siguro ng agdalos si CR. Kadagay ti amin nga CR, sikat mang dalos. Nusot pang imbaunan nyo kanya tung balag. O, sige. Sir, nasayat unay tinangala kayo ti kadwami. Kinisinta. Tapno din kastakit. Alis na trabaho mi. Nagkukuyog kami nga talo manunimi nga napan iti panaka quarters mi nga utilities. Dita ayam mo, ha? Sige, mabali mong tagsukat. Sukat kan. Ano't pagsukat ha? Ada itad bigyan ka uniformem. Tapno, maituad kamat kang kakata kami ang kasut uniformemi. Kalpasan na, agsubli-subli na kiti empleyado ka na kiti si Ars. Ikistambay ka sa diyay, tagdalos ka nga dagos ti si Ar. Nakitak nga naginisem nga nagkiniday na kiti duwa, manong nemi. Kalpasan nga nakasukat akon manong. Lain kan, anong naskan pa nga sormi kang kano at aramidem. Dito kami nga guray. Sinusur ko dagiti si Ar manong nemi pang babae kan balang laki. Awan laki tinagyan data pang lalaki nga si Ar manong nemi sumreka. Sa agpadlaw manong nemi no kasta nga adda magpanggap nga sumrek. Excuse me, sir. Mabit lang, sir. A few seconds lang, sir. Kung nagbat no ka manong nemi. Tano adda sumrek nga mapanag si Ar numalpas sa runot asigod tapno. Siyempre, wari ng dalos, nga madalatamat lamamat adya saka na unon yaman dita. Idisang ko napuputan ti oras man, ang galas 12. Mapahan rumuan na kiti empleyado nga mapan mangaldaw, pangaldawak na damit. Idi mabangko kitahin manon nemi, idagiti duwang kaduwak, dadmang duming kinimang sinta. Nakaw, agururok na manon nemi, maturog na iti tunggal, pwestuda. Manang, pangaldawan, timanganin. Ana, ha?
Ano, nadalusamit lang din si Ar. Basta no, adda rumwar, sa runok adda ko si mapandalusan. Awan pulo sardeng mo, ano kasta? Hanggang nagmerienda? Hanggang nagmerienda? Hindi manganan. Adda balon mo. Awan. Adda ka di, asin dito nga panganan ka karinderya. Gumatang klatiin na po kendi ko, doa mo ato kanti ko. Hana? Ina po sa dumawad ka ti ko. Di ka tilabayadam jilang rice. Isot ka ba yung tungan lang ti kwartak? Kakaasik ka mat negra. Jowan tinagan ko, manang. Nabimbinas no hawagan na ka ti negra. Kaya, hindi ka ba yun? Hindi kami doing. Isot ko ng sinta, akit pasinta-sinta. At nabalon mi. Yung awang balon mo, alayin ka dyan. Gumatang ka tin na po'y sa padawatan na katidigo. Sagbay talauna ken sagbay ngagsubli manong nemi digiti empleyado. Makitak manong nemi nga saan nga naurnus ti plastar digiti tugaw. Iso nga nalistuwak manong nemi ti nangalat ti saplid, dagsaplidak, kalpasan na inurnus ko digiti tugaw da. Impang ko ti ususto nga pwesto da. Isumat nga agsasaruno manong nemi nga sumrek digiti empleyado. Pagkaramanan manong nemi ni Sir Brian. Juan, sir. Pinanawan digiti empleyado nga saan nga naurnos digiti tugaw ang gani. Juan, sir, nakita kiso nga nagsaplidak ken nagurnosak. Very good. Digiti dua. Ano obrada? Sir, manipod tayo nagtrabaho kay muna nga trabaho. CR ti target ko. Nakakonsentrata karigil CR. No adda agusar sa rumwar, sir ka kadagos nga dalusan. Very good. Ano kung nilubra ti dua? Itay agalas dosen, sir, ket napanak iti quarters mi. Amat maturog da. Sir, ibagbagak lang ti punuhin. Mawatan ka, Juan. Keep up the good work, Juan. Awan ti makaramid pa ikastoy nga utility usang sika. Nangal daw amitay. Dita kantin, sir. Gimatangak lang ti may isang rice sa dimawatak ti ko. What? Puro utang namin, sir. Istorya ka na kayo, sir. Ala, sumunod ka kanyak tisto, di opisina. Sumunod ka. Imbaga keng kuha naman ang name iti amin namin. Saan nga yung istorya na ito, kumpadre? Nga nang recommender keng ka. Masaksakit ginahanang mo? Juan, sir. Kaya't mo, nga ituloy mo ti panagbasam. Kaya't ko, sir, nga narigat sa. Baka ano ti sweldo, kat umanay lang para kata kami kininanang ko, graman ti agas na. Sa maysa, agtab-trabaho akmet, kasano nga agbasa. Kabailam dito no kaya, no, among nga schedule ti amin. Di sa paham dagdalos. Kalpasan na, maala ka ti klase, iti alas 9. Ngigad alas 11. O, saka kasublit alas 12. Oray no alas 12 na kita, tiyempo ba nga awan di kita empleyado, agurnos ka, agdalos ka. Sir, kabailak nga ta. No adda ambition mo, ket subaybayam, iti kararag iti Diyos, kabailak nga ta. Anamin ti kayat mo kurso, accountancy, sir. Good. Kaya dumakaradwar kanton, I promise you. Adak to palad to, hanak to palad retired. Dito ito ti pagtrabaho. Agyan ka to ti accounting department. Di lamang minunutupat nga tawin. Sir, oray lang makalawa ti raksak ko, sir. May sapelang aldaw nga nagyanak dito naikana ko din na ama. Gabot ati may sangal daw. Awan pa'y may sangal daw. Impakita mo ti kaget kinsayahat mo. Sir, saan nagtungang balbaliw? Kahit ko maagasan ni nanang ko. Kahit ko matungpal terapahap ko. Nga ori may saklang nga nagra.
bastarda nga putot ti maysa nga Amerikano nga negro. Kasta nga rod tinapasamak manong name in promise ni Sir Brian nga tulungan na. Ngano anyaman ti pagkurkurangak, ited na. Kat itiday di nga aldaw manong name sakbay nga nagawid ak nang ted kanyak ti kwarta. Sir, ano rito'y? Advance ko na kumangem. No advance ko ma, alaim sa Jaya. Jaya, dati kay share. Ang gapot-gapukan niya, tulong ko kin ka. Dakil una, sir. Dakil ka di una kin ka, di 5,000 pesos. Di ba? Kung mga utang amin, di pagbayad mo digdan tuma, ikatangan mo tinanang mo, tinaimas na sustansya nga taraon. Sa ano kas kasanulaing, tulungan ka tapno maikonfine ni nanang mo. Tapno na kasi takit makatulong mo itisuna. Di ba? Nung maagasan ti sakit na kat pumingsa, kabailan na nga tamat nagtrabaho. Tapno saan ka marigatan. Nagkasaysaad ka, sir. Amam Joan, may sakmat nga, bastardo. Ha? Kasking ka. Putot na kayo met Amerikano, sir? Haan. Haan, ba't nga, nagbaling nga GROT, inak. Niliwan lang iti may isang lalaki, nga nagbaybay aking kuwanan. Ngayon na andanak, madlat kakabsat iti na. Nga di stepfather ko, isumila ng tulong kaniyak tapno, makapagturposan. Ang agasking ka, nabukod mo nga trabaho, di pakabagli, pakaaramidan ti balay kim. Iti dumteng do ti balay manong name siraragsak nga nang ipadamag kininanang nga nandaanang tinapintas nga trabaho, nadanang itinamna mga makapagbasa, kabayatan nga trabaho. Anak, nga nang ingatangay kay kadag iti prutas, nga nang ingatangay kay iti imas nga taraon, imasan tayo ti mangan, ti pangrabi ay. Gumatangag to niti makambulan nga agas yo. Kinukas ka sa nulaing, sigon ka ni Sir Brian, maikonfine kayo ito ospital, tapno pumigsa ka, tapno makatulong ka ba't nagtrabaho, uray, mapanlang agdalus, kadigiti mayat nga agpadalus, di ba? Kasas kunayo. Anak, sinulit ang Sir Brian, isa ti bus, isa ti Pangulo, amat nga isot makaw nagakangrunan nga Pangulo, tapos umahambat ng isot aking kuko at kumpanya. Ngayon na siyahat. Gayam, nagbalimot gamit hindi nga bastardo. Sa mesa, diretso nga nagmalmalim nga nagbalinak ka na siyahat ka nagagat. Nga nagdalos ka nagrunos. Yung pakita, tipintas si trabaho. Oray no, adat duwa ka kaduwak. Nga oray no, yung patudon na lata aming nga trabaho, kanyak. Okay lang. Kinayak met. Sana ka nga tangang kursonada rin tangang bus Sir Brian ng ibagbagam? Wala, inanang basta na Brian, nasingpet. Basta nagnagat ni Brian, alis to. Sa balin sabat ibagbagam, anak. Uy, basta nagnagat ni Brian, nasayaat, natulong. Ken alis to. Intuloy ko nga rod manong name ti singpet gaget ken kinapasdek ko nga agtrabaho nga oray no saan nga tumultulong dagiti duwa nga doming ken sinda. No dagit baon ditoy baon dita. Aging ka manong name nga adda makalawas nga kaawan ni Boss Brian, Mr. Brian tadatendaran na nga komperensya. Binil-binil nak manong name.
Siga di kahit ko apusgak namang dalus to pisinak, ure awanak, masapul nga na dalus ka na ornos. Wen, sir. Nanauro na ti siyar. Wen, sir. Da kayo met, duming, kensinta. Hanyong ipatudun amin. Kaya ni Joan, nagiti trabaho. Madlaw ko kita, manin po di adan ni Suna. Nagbaling kayo matan nga kwa. Panaganam, nagbaling kayo matan nga sa dot. Ay, saan, sir? Saan, sir? Kinapudno na. Ni Joan iti pasari tugaw, agtapaya, isot pasari ka agbatider, kakaasi kang ngamang dagdagdag king kwa na. Awanin ti adupay nga sao. Amamu kayon duming sinta. Manipo didi, tandani kayo nagretiro. Susula na, saan nga salat pagsalitaan tayo? Mamit lang. Inyangat natin, o dito ti telepono, ano name. LB, o may kabit ito. Ni Ma'am LV, manong name. Tikas na panaka-assistant na. Yes, sir. Kasi na ko na kita madamati meeting tayo. Awa na kiti makalawas. Iso nga sikat pangital ka. Kada kiti paspasamak dito. One, sir. No problem, sir. Siputam. Dagito talo. Sunod kaguro na ng siputam. One, sir. Nangigyo, Sinta, Doming, Joan. Habayatang nga awanak ni LB, iti pa nakapusyo. Kabayatan nga awan ni Sir Manunemi, saan kulat nga dinildilaw, di kiti kakaduwak, no yaman di araramidan. Basta siyak, Manunemi, ket uresaan mos usar, nakakamat ti CR ni Sir dito opisina na mabangkulat ta kitaan, bisitahin. Dalusan, saplidan, punasan. Ano tayo kinikundaw yung Manunemi nga matalyaw ko to rep. Taada rep Manunemi ni Sir dito yung opisina na. Pinaras kong linuktan. Wow. Kaya gaduhan, hindi kita naimas nga makanita na ito yung rep ni Sir po, kaslakayat ko timangan. Bamon. Hanak ba't naruwam ka na kita? Umanahin nga mapanag ti kantin. Sa anak ba't nga naruwang agpimirienda? Basta, may sangin na po'y digo ken nateng umanahin. Kasi di dati Manunemi nurumuar di kiti empleyado dagusek ti mangalat saplid rigis agsaplidak isublik di kiti tugaw da iti kas iti jarna nga naurnus tapno di kas ta kin nagsublida makita da nga nadalus manen ken naurnus iti ayanda. Idin to Manunemi tadagiti dua net jaka mo no anat relasyon di gito handan mo't nga gasawa at kamalaladan sa naku naktinakam ko kabutan na sweet da. Ang tamat sa rungkaran Manunemi ni kiti CR taisot na kairuamak Manunemi at na kiti mabaybayan yan alistok tumanan nga dalusan mapan pamagaag Manunemi tapno saan nga naalas nga nabasa nga pagdapag na makalawas sa kastama. Agigang iti agsublin Manunemi ni Sir Brian inaibanda kami nga talo nga utility iti opisina na. Doming, Sinta, Joan, Sir, anat inuobrayo kabayatan ngawan. Sir, siyempre, nagdalos kami. Nga kami kinisenta kang kanayon nga magkit-kit at kinadalos kadigiti CR. Ininto ta ni Joan, Sir, idi awang kayo. Polos. Wala nang kakasikam lamang dagdagdag kang kuwana tapnog trabaho. No awang kayo, kayat na taramidan na. No adda kayo dayjay, kung amlam sa sinong nakalaing nakagagagat kang dalos. Puno ka ni Joan.
Ay sir, saan sir? Kas magkita yo, nandalos nga nasagpatan yo to pisina yo, kas taman ti CR. Ay madanadlaw ko, dito yung pisina. Ano din sir? Itay makan, prutas, chocolate, tapay ice cream, nga ada itirep ko. Itay lukatak. Awan naman tayo. Ay sir, di ba? Imbaga yung ni Joan Timakamo ito pisina yo. Kaya hanggang nga simsimrek sir. Italang sumrek kami, tataya banda ka. Isunungod, kumantinangan ka na kita sir. No saan nga ni Joan. Baka inyawid na din chocolate. Baka inyawid na pa yung ice cream. Baka inyawid na pa yung kita grapes, kita prutas sir. Nagdumugak manong nemi. Idi kita anak ni Sir Brian. Di na kahit asawon ni panagdumog ko inanugot ko. No apay hindi manong. No sa sinumay ti kayat na ti umangat, umasenso at damat ti giti tao nga mangimamag. At damat ti giti tao manong nemi nga mangpadpadakas. At damat ti giti tao manong nemi nga mangirumen, mangigawid ken ka. Iti posible ko nga iasensom ken para katungpal da giti rapa. Binaliktad na ti amin man. Iniangat ni Sir Brian, ti auditibo ti telepono, LB, umay ka man. Inayaban na ni Ma'am LB. Idetalyawag manong nemi dagiti dua, da manong tuming kini manang sinta. Iso damat si mublat na nagdumo. Pwede makastrike ni Ma'am LB. Yes, sir. Inbagak ka nga si katibaka mo kabayatan nga awanan. Yes, sir. Inanong ko ba't, sir? Dito yung pisinak. Dito yung rep. Naibus na kiti babalik nga kanin dita. Sino da nga tayo, LB? Sir, aduman dagit CCTV. Dito yung opisina, kan napalawlaw ti CCTV. Panawanan siguro mat sir, no mai-review. Idetalyawak manong nemi digiti dua, da dumi manong doming kanisinta. Nagtinalyaw da, gasla nagpampabaag pimpinabasa. Noon niya ti mabuyak, kaniti footage ti CCTV. Saan kayo nga makapaglibak? No sino, tinangilokat ti rep? No sinot nangan kadaginagyan na. No sinot nangyawid kadaginagyan na. Iso. O ana, ma-review pa lang ka din ti footage ti CCTV o no umamin kayo. Sino? Sino ti nagliway ti trabaho na? Ken sino mat ti trabaho. Kinihitanak manong name ni sir. Kimita mat digididwakan niya. Ay gabot naka-schedule nga talaga nga ma-review dagiti footage ti CCTV. Arabidak. Kaya mabalin yung tiruman. Yung kaya trabahon. Kaya tuloy tag trabaho. Damadama, payabang ito man. Manong na may awang pulos ti panagbuteng ko. Tawang met ti madigay naramid ko kabayatan nga awan ni Sir Brian. Kaya nadamat manong name ni Ma'am LB nga mangibaga nga ore no awan di CCTV. Amok nga makitkita na noan niya talaga ti mapaspasama. Para kanyak no agbalinak nga anes. Santo pulos nga kabaylan ti asin numan nga mangloko. Mangpadpadakas kanyak. Iti panagbaleng ko nga anes. Balbali manin nga napaayaban kami manong nimi. Sir, ni ngamin duming sir. Oh, pinabasol kayo. So, sinta sir. Isinta tinangan sir, kadagiti nagyantirep mo. Nalaltutan pa ya. Oras mo nga maganduming, kabota, dalawa ka mapuya iti CCTV. Awan ti sabalang inaramid yun, di nang
patudun amin kinidyuan ka nagitirumbeng aramidan nyo. Kahit nga sawan, ti makalawas kat arig na saan kayo nga nagtrabaho. Iso nga makalawas nga awan swelduyo. Sir, Ken, kalpasan dato nga bulan, babaling kayon nga ikatan. E di kasto nga ramin yun. Bigla manong naming nga nagparintumang dagiti dua itisangwanan ni Sir Brian. Sir, pang-aasim ka di Sir. Sir, nakabaybayag kayon dito'y Doming. Sinta, dito'y kayon nagbakbakit ka naglaklakay. Nadamay nadlaw tas footage ti CCTV. Apa yung relasyon nyo? Diba, asawam Doming? No, sir, adamat asawam sinta. Nga mapeng agsinta-sinta kayo. Hanyo maulbod ti CCTV. Nagloko kayo? Nadamay ti ba isang violation nyo? Numamon di kiti asawa iti pamilyayot kastoy. Sa bagay, jakmat kidi, di kayo matkidi, jakmat kidi mas daaw. Tibayag nyo dito'y, iti kina-close nyo, na-develop siguro. Ngayon, dahil takit may isa ka lagi iti, kang runan nga violation yun. Iso nga mayat, kay manunusahan. Sir, sa amin to, ululitan, sir. Sir, sayang, nandari kami nagretiro, sir. Iso nga rod, nakamibayag ka dito'y, agkatapos, maikat kayo, ngawan ti mauawat yung retirement fee. Sir, ikada kami ti maoding ang chance. Please, sir. Anam ako ng Juan. Sir, 2 bulan ka panagyan mo dito eh. Namamumon na iti 2 gadi. Aman, sir. Sir, ikan ko mati another chance. Sigurado, sir, nga sandan nga ulitan di mading haramid na. Teko na karod, sayangin da tika dun, tika paot da ditoy, nga maikat dang imbes ko mga agretiro da, nga maadan da retirement fee. O makita yo, ang muna kayo pa yung sakit ni Joan, ininto ta padpadaksan nyo isuna, nga binaybayan nyo, imbes ko mga tulungan nyo. Joan, thank you, Joan. Kat sa tulungan na kanton, sanggam to nga, agsatsadutan, Joan. Kat thank you, di ba nang tulong mo ka na kami. No kumakas kini Joan, di pa nagpuspuso yun. Amo yo, nangisit, negra ni Joan, ngayon ti puso na. Nadalus, napudaw. Hangagas ka na kayo. Dahil puso yung agpadpada ti negro. Lipliputan nyo pa ti pamilya yo. Sir, samuntin ko laulitan, sir. Ikam na kam ko mati last chance. Ni Joan tag-decision. Sir, kas na ko nakitay. Kakasim ti pamilya da. Basta lagi di, sandal nga baybay anti-trabaho da. Ken kas tamat ten. Ikatandan ti anyaman nga mading relasyon da. Banyo, sir, siyak ti manggwardya katakwada. Siyak ti bagay-bagan, no, saan nga itong palin, ti karita ka na kayo. O, sige. Ikang kayo, another chance. Tapno di kasta. Amo yung nga balbaliyaman ti amin, cancel nitan di kita nagkurangan nyo. Thank you, sir. Thank you, Joan. Kaya di ita pa nag-enrollen manong name na ibanak ni Sir Brian. Di ba, nagbasa ka? Sir, marigatan siguro. Saan ka na marigatan? Gabuta, dasinta, kiniduming ti kang runaan nga. Mga kem, takman. Sikan di busta. Sikan ti mangbilin ka na kawadon doon niya, di kitrumpe nga ramidon da. Sir, kanda jay panang ibagak ini, panang ikarik, kaya ikumpainta ni nanang mo. Nagyamanak, sir. Nagyamanak. Awan sa baling aramidam na di. I-concentrate mo ti banang basam. Basta report ka, dito opisina, supervise ti trabaho di kiti doa. Tumulong ka mat, siyempre, nakairwamam deta. Kandumteng di klasem, mapangkag klase. Sa akan tumanag sublid to yan, tapno ma-supervise mo di kiti doa.
Si kaitan ti supervisor, iti may panggap ti clean and orderliness iti opisina. Hagyan mo sir. Kahit siyempre, saan nga maisturbo ti panagbasak? Ipas na mo nagbasa, at kalpasan ti upat nga tawan, may ruwar mo ti panagboard mo. Sigurado, dito'y kangalain. Before nga grito ruwak, empleyada kanton dito'y, iti accounting department. Kasta nga ron tinaramid ko manong name nagbasa. Kahit ka po itaing kariidi ni Sir Brian manong name nga may compine ni Nanang in compine ko. Bimaliak iti mabaling ko pagastusan manong name kadig iti masapul na iti kaadanan ti ospital. Nanang, kumusta kayo? Anak, baka doon na yung utang mo. Kat ni agbasa ka pa eh. Nang, may isang supervisor tanak yun. Supervisor? Wala siya ti supervisor. Iti kwa. Janitorial department. Di ba nagdalo? Siya yung supervise ka lagi duwa nga nalanon ko nga kakadwa. Siya akong di pa nakabusda. Yan saan ko ba nga may babayaan ti trabaho kaya di pa nagbasag? Nanaro na itang. Numaimbagang kanton, napiksa kanton, matulungan na ito nang, walit pa nagdalos lang, di balay. Ken kastamatan, iti pananglabam ka na iti morenta. Tanong kasal na lang, no kahit mo ti makatulong kanya, di padasam ito tag negosyo. Ano kung nga negosyo iti magbakam? Basta, nadama pampunod ko nga trabaho yun. Gatayang nga na rigat. Dati kita, okay lang, nalagaan. Sige anak, tinas ka nita nga pampanunutek. Kahit matungpal mo tirapap mo, madaan ka ito tinapinda sa pamilya. Kahit siyak, ubrak doon ti mga iwan ka na kiti apo ko. Ito na minsang napanak nagbasa manong nemi naguro-orayak iti paglukanak. Taksit urayak loaded. Hindi atang magpaypayapay kanya. Joan, dito'y. Ni Lito. Lito. Kamustahan, Joan? Kastoy. Hana, nagbasbasa ka gayam, naglainggan. Mga lang magtrabaho kabayat ng masbasa. Katsi ka. Ito ni, ang karikatak ting, mangiliblibas ti pa nagpasadak na tricycle. Oras sa anak pa yung makapaglisensya. Nga bale, next year, 18 kun ton, makapaglisensya ako. May handi tulot ka. Sige rin. Manipod mo din, idi manunemi hatid sundunak mo din. Kaya na minsan manunemi na sapak na nagawid. Ti tricycle na impan na iti may isang food chain. Abay, kag merienda ta mo ta. Nabayagin nga kahit kang makasalita kastoy. Umayag ko madjiwalay yung angin. Baka saan nga kahit inanang mo. Kumusta gaya mo ninanang mo? Kasi na po Diyos. Okay sunan. Bumapanutak nga rin timabali ng itulong nga nalagaan lang ang trabaho. Kat amo na tagluto? Agpaksiw. Kasalitak nung kakanagit tricycle driver nga kanwa. Tasadyay. Diyan kami nga mamigat. Mangal daw. Magrabi. Naging ka na lang. Di pamigat Ay, pangal daw. Pamigat kan pangal daw. Ganoon. Joan. Noan niya iditirig na kang kain di at data pa lang ti high school. Kasta pala ita. Dahil ka man din. As a friend. Kunak kang kain di. Di ba? Siyak lang ti mangisaksakit kang ka. Siyak lang ti mangilablab. Mangilablab. Mangagay-ayat kang ka. Naging ganita. Ngim no, makapagturpos kanton. Kat napintos to trabaho.
Siya akong tisang nga may karyata. Bakag tinagag lang at tricycle driver o saan kat bali na ito nga taxi driver. Awang kanitihan sa mga nagbasa. Narigat. Makalak to lakit lisensya akong. Nakasusurak mo tayo four wheels. Taxi driver at ito. Napimpintas kong tricycle, di ba? Kanya mo, baka no, madaanak to tipuunan kat gumatangak to matibukod ko nga taxi. Di sa anak to lagi ng taxi driver, taxi owner ba yun? Sige. No, garapaap ka, bagayam. Ken kang runanti amin lito. Di apo Diyos. I-commit na yamin, di kiti plano, ken aramid tayo kinapo Diyos. Ken ni apo Diyos, sana tayo may bayan. Yeah? Commit your work or job to Lord, and your plans will be established. Oh, kasla Proverbs, mulat number na. 10:6 sakit. Naging ka manong naming taksi mo ti man maneho ni Lito ket deta na pimpintasan na ti panang sundo na kanya. Dito'y balay nga mapan iti trabaho, dito'y trabaho nga itulod na iti eskwela, nga itulod na iti balay. Nagwaging ka manong naming asang kumatan nga napadaan ti riknak, gabot iti laing mat nga adamat mariknak kang kuha ng ayat. Gabot iti sulangaron ti mga isaksakit kanya. Isu ti hirok manong nami ni Lito. Adaki din manong nami iti third year college iti sungbata kisuna. Kat kas iti rekomendar na ken panang tulong na kininanang karinderya manong nami timpas ko nagbaliak manong nami iti opisina iti nagpuunan na. Idi na mo manong nami ket kasla sadda akayat ti mapanmangan. Taamuda nga ron nga dati nga GRO ni Nanang. Gamgambutan na dalusmet itsunat sa lapintas. Kaya naimas tiluto na. Ano ito napanag na rano ka naging tricycle kada taxi drivers man. Nanang, anak, kumusta na sakit yun? Saan na sumsumuro? Agmiminta na sa anak. Mga sinapo Diyos. Araramidak mo dito ko. Advice na kanya. Sa punan di. Exercise. Maliklikan na kiti makan nga saan nga rumbeng. Nukas pagarikan ta. Adagaram ka na kayo. Kaya ka din mag-iasawa. Hanin anak. Sanin. Nukas pagarikan ta mapadasan nyo ba't agayat. Napadasak mo't initinayat. Tinagayat. Inayat ko mo't ti amam ket. Ang gunto nga tama mo ti amak. No kayat tayo nga, kayat mo nga amamuhan. Di ba dasam ti mga rami ti papuspusan. Agpanawagan ka ti social media. Iti TV kin radyo. Newspaper. Bahamon nang. Nung ikaring agkita kam to, ngagamamukap to, mapasamak lang mapasamak. Sabi ko mga rod ta, hanggang rod mga sasawan ta, no ito na da pamilya ko, hindi ta kayo tat makamon, mga iwan ka na kita apukuyo, na kita apukuyo nga negra kada negro. Adan to nga ta, may ipadakin ka? Kaya't ko nga adan tumit lang nga padak ang anak ko. Anak yung kinilita. Wanang, adan na kinawatan mi kinilito. Agaga manong naming adimtengen ti panagturpos ko. Ket maysa manong nami ni Sir Brian ti matendar iti programa. Nagamamudan siyempre, kininanang idi pailain. Anat na kabutay? Nalipatan naman. Ani, sir. Ani. No agabay kayo kinidjuan kita kaslasag ka nga gina. Saan ka pa ginata? Nagraiso na sakit saan. Agraduarin ni Sona. Kahit no may rawar na panagtek na ti board. At may rawar na. Abayatin nga ururayan na. Iti resulta. Pagbalin na ako nga regular
Kaya ito iso na nga saan nga utility no di kat adan accounting department. May sa accountant. Pangko iti pwesto, tinapintas, kaya nangatong pwesto. Sir, amangan mo no questioner na ka ito, baka mamuanda nga talaga nga paborito dak. Kaya talaga ba na paborito ka? Sir, ada pwede kiti gundawin as la machis-chismista. Nga baga da relasyon tabay. Latay da. Kaya nga deta. Sir, di mat balo ka? Naman, balo ka. Awan panggip yung mga lati kasukat ti asawa yun, sir? At dangar, kaya mong ka di, nga ti panggip ko nga alaan nga sukat ti asawa ket ninanang mo. Hala, sir! Shush! Boy. Saan nga dakes? Sir, awanan ti plano ka kastar. Nanang, no iso iti na ikari, mayat ka manunusan. Nakasaysayat ni Sir Brian. Basta Brian na siya at kan alisto. Neruwar ko ti paragtek ko ti board manong name ket ang atong posisyon iti managyan ko. Pwesto iti kumpanya nga nagreturnuan ni Sir Brian. Ni Sir Brian nga ti awag ko itan manong name ket tatang. Na talaga nag-asawa na manong name kininanang ket ti balay mi manong name nga nariingak na-renovate, pimintas, timakkel. Ininto manunimi tanilito, inikak tipuunan na. Tapno ni kasta, kata lumatang kadigiti taxi, anadanan iti kabukbukudan, nga may sa isunan ng taxi operator. Nagkalaysa kami maten manunimi, hindi nagpitpitikan iti saklot ko. Naragsak kami. Naragsak met natatang kaninanang. Aging ka manunimi. Nga damot ten bukod binga balay. Kat dito'y kon manunimi. Nga impas ngay. Tinagsasarunong at talungan nakmi. Kenilito. Kasi na po Diyos manong. Kahit ko kumamad anda kaing ingas ko. Unupadak na negrang awan. Napupudaw dami. Kat natatang Brian kaninanang manunemi isuda iti aywan ka nagiti apukuda ken kastamaten isudan tinang ituloy manong iti nang-operate nang manage iti karinderya idi ngam nagbalinin nga restaurant. Dito tinang ibukbukan ni tatang manunemi ti retirement fee na ken daduma pa nga ornong na. Talo dagiti anak ni tatang manong nemi nga daman aminen napipintas nga pamilyada. Dito nga ron, ti makasaritak manong kadagyaman naklaunay ti anos mo nga ng ornos, kalbasan nga nakinsen keng ka dito Italiana. Ket sapi kumat, adamat na batik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag, kadagiti padak, nga dimngag ka nagbuya, more power to your program. Tingal dagyaman nga paghaya mo, Juan. Tenggumet keng ka Juan, iting ka pa nang iburay ti pagkasalitaam, sika ni Juan. Kaya tenggumet ka na kita nagdengag ka nagbuya, salamat po, may nagananda kay manunusaan.